Abusuafo mechiache mo nyina ema mo nyina kwaba eba Kof TV Ghana so na meka mo se eye video amohwe yi aha eye Sofoline na eye Sofoline interchange no asepe mo nyina monim se ase honom na bola adokoro honom me na da yakoho 1,000 billion times ya yesa report we na brebi ebeko bia no yekoya update o Sofoline no ye de hono masemoba na ekwa akoye se mpanimfo ebu nnua egu masom abrebia na ene de agimensem Ashanti Regional Minister Honorable Dr. Frank Amoakohene asoma ama Kwada so municipal for no enso asom ama me no kase omo ho a omo ye adwuma gidigidi ekoso life wo ho no ma aten se opanyi ese abasobo medical aka se Sofoline have videos way back be 4 3 2 1 and current year yesu hu enso ekwa akoye se regional minister we oye stronko yes dodo na so oye social media minister enokre social media ohona information ni nyina egu wiase foforo enti se wo ye panyini na apese wo ye relevant age so odo ho bo social media enti no so wa yi hu firi mu de sa de oye traditional man enti na ye a obeka akiri because ansa na ye meka no wo traditional media station TV ne na sefo no so no na a trend atwam kora wo social media enti no mema meka sanya tenten ne meka nyina na se me no kasai opanyini asoma ama ye class ye ho nyina bola ne nyina mutu ase nyina na emra foforo ho no ma omu wi ombehye ama no nso aboa enti ma menya o na ehwe video e kakra na ye wi a ebedi nkomo later share video no na afoforo nso enye benhwe ye de ese wa beba abaye adwuma no ye tawachi yes sa ya omutum de twam wa beba obaye adwuma no wo ne ye tawachi eno na kire se wono wani da ho yes uyo bi a o ye rational yes o logical reasoning na wo de hwen sensem bi na wo fa ebi wom na ote ase wonya one sided sanity sana wo so bi a opese oman etumpon bi a wo ye enti honorable Dr. Frank Amoakohene dodo na afa na kwara nyame opanyi bebi a obi a me twa pruse waya ade obo adwuma tokoso se ya nkakra megidi se asanteman befa ne ntoma pa efra eno na hiame asanteman befa ne ntoma pa e de efra uwie ama ne nso ha underground tunnel honom ni ho ni nyina no ye ho nyina kama efama ye ne enu su de akire aye bekoso ne promote ne aba onwumadi papa nso abaso enti no ye nhwe video yi na ye mra sesie Your cannibals.
Other for I think say obi ehu dwumade a eye Honorable Dr. Frank Amakohene AD. Na wo hwe eye sofu line na senate here drone view ni wo de hwe interchange na se as a forest zone bi as a quiet breakthrough bi mu hwe ase o nyina ye basa na efi because of say ohonum afu ni nti no ebi mokra san bebo eye chance dan ne ntabo dan ne sa no me nyina doctor wani die no bo kwan so yes send the signal we nyina de amount na wo yi menim say sa nkrofo we nyina wo su betu mu ma me mfa nkire eye Ghana fo nyina no mu ho asem America no sa eye omode sa structures sisi o nyina no ye betu mu nyina omo interchange na se o interchange na se wo de hwe interchange ne nine no pillars no eno ma share sa no ma we wase eye very 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 risky eye dangerous pa BBC sesi a asamasi so enti no hwa sa nipa dom amugu ase omote omo na yefi ne go ko mfa no mto mbola egu ehemfa no omuto omobola edigu omo ni baabi omoto bola egu omo ni baabi a omoto bola egu enti he ya no mbeto egu nto hwa bola no omotugu honum nto hwa ase honum ma me pause video yi na menyi we mfre so hwe hwe bola na egu ase honum bebre no enti sa adwuma we ana doctor eye ho adwuma ya bomu dawro sa na emde sisi doctor asom na otu ho anamo na ne beka ne se leaders ni nyina omomra social media na ha na edi nkomo no because na yese wani yese waso yese ti wankasa wanya active online a obede no ahu de ekobia but emde se ondo ohu a otu ho anamo enti no ye beda na se na ya bona baso so ntonkoso no onye sa no mfamoa asanteman na sa asanteman betumpo na di ene hia ye nyina eno ano no ti doctor ye da ase bia obi a uwi a tunnel no nso wo ho na wo de afa wo kakra ma ye no akohwe ho nso na afie no bibia ye na street ne so bia basa ne nyina wani de no obu kwa so wasisi ho nyina de ama abra wotu anamon bigide se bibia enso ebe kama ewo ho no torofo dwumade ne koso ewo ho no mense momra medum besi ase na de make an say on subscribe ya subscribe to YouTube channel no aha Kof TV Ghana mpuntu Ghana nkomo Ghana hodo ana yede eti ase tini ehia obia no your WhatsApp number and a group screen ase no betimi afa na wa contact ye enu bedi nsa wo so na bibia nso ayekama medum besi ase makramo bye bye. Yes, Simon Mwakwa Basronko di pa Kof TV Ghana so. Wo Kof TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju medie titiri pa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma kwaso ye wano wo Ghana ha se.